Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkraya pi na kabenda ka NEET. Hadian balawai ke dorbar mang tengka jongka Khasi Hills Autonomous District Council haga kat kandai tarik ujeliu arajar arhunrio. UMDC ka Shela constituency uba bari kupar senrem ulapan pau ya ke jing si halor ke jing bemyo ban yatai bnia ya kimat ki bakongsan namar ke jing lengkot palat kapor jong ke dorbar. Habakren syakilat patai kubor uba senrem ulaong babun sin ki liang persya ha ke jela ki jukeno baduna kapor bat ki sngi dorbar ban yatai bnia ya kimat pajba. Kat kum gajing ong jeng u gani gajing kami hapo ke district council namar babun gajing keli bat kimat ki bakongsan kim shim layo benta banya tai benya ula kedauru bakawai na kimat ke bakongsan kalong halor ke trading license bat ka cut motion kabalatmu benra ada ka MDC ganong po constituency ka kong Rona Khamdait nrei namar gajing lengkot kapor om shim layo lat ban wanra bat ya tai ya ketai kaman dia beningkong kalau kegi basusi adien pengiladu no ikhlat banyak keran kamtam ki topik ki bedongkam pengijuiro na kapor ha sarkar jela pakaliang persya ka chudong bengiyo dunasngi bengim judon por banyak keran kita ki topik bakta ya kastil lan ya bakta aja benriu tukumjuro mengi kum kaliang yatai ngim ong than ka opposition yong kaliang yatai mar banyak keran ya kani ngikwa na benta ka jing bahahi jongka jela berkuai bat kamtam uput usam wahab akan Khasi Hills Autonomous District Council. Dia jing sisa kilabu igi jing keli gi bayadai bat kaliang jong triat bat kumjuro kaliang jong court motion kepala ai pinra di kong Rona Wajri nang tiana nak hendak nang tiana nongpo constituency. Hendrai ha jing lingkot jong kopor i kamyo isu banra ya ka court motion. Tendet hang ni ngaspa banbu jing keli sia modern buram jungi pa nakapor sakapor ijupen mi yak ta kantien bayong ba ngi kum kaliang kasinsyar ngim kwa bat nginum airo yak ta trading license khamtam yakinu ki kam ba ki khasi ya ki jaj benreu jungi klala pantrei bar hakaju kaporo hakishnong ki thau ba kishong ki sai khasi ki bon khasi ngim kwa ban ai ki trading license handrai hakajing wat jonga bat hajing shisha ningkong nakaliang hatu puah badan ke vote of accounts isi yang badan buram ila iktian bad lakut ke session in a yakane ke list of trading license ha ibati hendrai kai ke basusi menta kala dap lai banai kala akut sakane session batma ngi kham yo yakata ka list of trading license te kum ki MDC bucket khle ki ba perkhat na benta ka jing baha jongka chokalawai ke pateng jungi umban sing ya pan pan ikini ki list of fresh trading license tehang ne ngilalap syai pada kidon ki basusi nomor ba kidon ki kam kum ki dukan sya ki basu jan ki badie jan kumta ter baki khasi jungi hi ki lala bantrei tang ki kamro henrei ki jaka kamtam kum hayo phiru phiate ba bubun ki bru ki jawa dukan hayo henrei hang ne ngilai isai ba ki bru ki bayo ekini dukan hayo ki bru na bar tengah mula asyuk ban ong ngam suthu syuk ke jingmut jungi siam hakano korkom imut ong ba nginum ai kita trading license iki brio banaba pat bi num ai kita trading license ya ki kam ki bekila trai hi ki khasi te hang niro kadon sakai ke basu linggo pa ke basu thamula ro ka cukup bahakat arterik chung banai bakat ar jung snam arajar arsan kalami ko order nang ni no office ba la mana lah hukum yaki snong ki bapher bakinum deishu ban ai NOC yagini ki wine store la ne yagini ki bonded warehouse hendrai boy basu thongla kalong ba hangni akalis pangalayo bangai kidon artli ki bonded warehouse bat ka wairo ne kita ka bakham sulingo kadai ba halor jong ka tu ka jingkhang jong ka blanket kembapi baro piat tip kadon tian nong thmai jing kieng nong thmai hang tu kalami dak restoran bat kabar te hatu kata kamandra ya kajing sniu haka imlang ka salang kita gidi gi jingkeli pengakwa bisi yang buram jung in juba
I how tu benai bangila don ya to vote of account sila ong nyau pulai teli. Te hawe ni gilat pathai kubor kalami kata kajing ong ba kita gi nyau pulai teli ibon kita gi nong khai do kha. Te kajing sung lingo ngar ngam su lingo atu nyau pulai ngot kin yo tang kita nong khai gi do kha te kham su. Thamla hendet tangala pan no ya kan gales te kumbalong manta kidai khandai teli iblayo house nam harajar apsan apun rio. Te phila ban sim ya kan gales phila ban yapani. Kini gidi fresh na. Kini gidi fresh. Ano tuli fresh? Khandai teli ki fresh trading license. Mungkin kita na nakajuk patrit ba kay jing pay pateng. Am kidan ki jrit ki ba fair kidan ki ba tray esi blayo kam sarkar blayo kam contract ki haba apply trading license. Toy gitu ngim dak rentan. Namar ho kidan plesi ki kam katukan ni ba kidan ki brewjing ki empat kot bor bat haba klayo lesi ya ka central project ro kila ale ya kamaram ka badang kam kila yo trading license. Ya kata ngim kerentan. Ni ya keren bitek ya ka kentien ka belami na ka por bau si ya mula juang. Bagi kam igijin tray bagi khasi lala ban tray nginum ai. Hendrai ke ga jingsem jongi hang ni pada kalong dokhong pong. Te kalong ke ke basusi bat hakaju por kalong ke bapendolat nak bapendu kamai gaji yagi wi khasi gi batray kumi gini gijat kam. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat ki bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba pinyo ka license pila ban apply ka online link ba ka website fascas.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamegalaya latno tang ha is khasi hers pila ban let bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kwat kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends and a little bit of home. This is STEMS. Our right, our future.